ڕاگەیەندراوێک لە ئەنجومەنی یاسایی شێرێمی کوردستانەوە دامەزراوەکانی ئەنجومەنی یاسایی شێرێمی کوردستان لە نووساتی پشێوی واڵۆزیەکانی گوندی لاجانی سەر بە قەزای خەبات دەست بەجێ بە دواداچوون و لێکۆڵینەوەیان دەست پێ کرد و گەیشتنەوە ئەنجامەی لایەنی ناوخۆیی و دەرەکی دەستیان لەو پشێویە هەبووە کە درێژکراوەی زنجیرەیەک پیلانی تێکدەرانە بووە لە ماوەی ڕابردوودا نەخشەیان بۆ کێشراوە و ئامادە سازیان بۆ کراوە ئەوانیش لێدان لە کێڵگەی گازی کۆرمۆر تا بەهۆیەوە کارەبای بەرەم هاتوو بوەستێت دواتر هێرشکردنە سەر پاڵاوگەکانی نەوت و وێزگەکانی کارەبا ئەنجامدانی تەقینەوە لە سنووری پارێزگاکانی هەولێر و دۆک سوود وەرگرتن لە میدیای لایەنێکی سیاسی و ئۆپۆزیسیۆن و میدیای دەرەکی تا خەڵک دژی حکومەت هان بدەن و پشێوی بنێنەوە و لەو ڕێگەیەوە تەقە بکەن بەو ئاواتەی هێزەمنیەکان وەڵام بدەنەوە و خەڵک بکوژرێت پاشان دژی دەسەڵات پروپاگەندە بکەن دواتر داوای دەسوەردان لە میلیشیاکان بکەن تاکو پەلاماری کوردستان بدەن بەڵام هەرزوو پیلانەکانیان بۆ دامەزراوەکانمان ئاشکرا بوو توانرا ڕێگریان لێ بکرێت و ژمارەیەک تێکدەریش کە ڕاستە و خۆ بەشدار بوون لە واژاوە گێڕیە دەست نیشان کران و دەستگیر کران کە بۆ جێبەجێکردنی ئەو پیلانانە فەرمانیان لە چەند لایەنێکی ناوخۆیی و دەرەکی و گروپە میلیشیایەکان وەرگرتووە بۆ تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری کوردستان لێرەشەوە هەمووان دڵنیا دەکەینەوە ئاژاوە گێڕان ڕوبەڕووی یاسا دەکرێنەوە و بە گوێرەی یاسا بەرکارەکان بە سزای یاسایی خۆیان دەگەیەندرێن والله أورانوك دي بالكاميرا وهذا ستينن والله أصلا ديان بقول أقول بينن قرابك أو ده فقي سوا أو هو إيش ده فقي سوا اسمی چیروان عیسی میر دایک بوی 1991 خريج جامعه میسلم کلیه آداب قسم ترجمه سال 2021 از دیگه جوار قهات من و رزیتی که اجتماعی کردستان دا بیم اندام کمیته پشتیماوی که از بیم مسئول کمیته 14 قضا خبات دست پیکا 2025 ولید تلفنام کرد گوته ور سلیمانی جوار قهر کی پی خوشت ببینن سبارت ده موضوعه مش گوته باشه از چوم سلیمانی جوار قهر کی دیدن گوته ما تنسیقات گه کتاب سی شهدا کریه و به نوحشت شعبی دا گوته دوید تو سرپرشتی و موضوعانه که سنوری هولیر مش گوته درسته گوته سبایی هر میسل رکا کرکی کو تکری تر در هر نوع شخصی که ابو فراس یکش مسئولیت کتاب سی شهدا و تنسیقات دیگه و داوید مش گوته درسته روزا پاشتر از چوم توی رکی را چوم میسل من ابو فراس المالا جوار قایدید ابو فراس گوت تفاصیل زانم مش گوته همیانه گوت من 135 نفرتین دی دوره پیکم بو هوالگیریا کتاب سی شهدا بو تقاینا بو چاودیرینا او هر گرجیا که آن آلوزیا کویت ناو سنوری حولی دا ام دیوانه هاندین کو مظاهره بکن مش گوته درسته روزا پاشتر گوته من 35 نفر ابو مرب کل و 135 مش گوته درسته او 35 نفر من بور ریکرن او دوره پیکر او دوره جها او بیاوا کو تقا و چاودیری و هوالگیریا کتاب سی شهدا بی و پشتیوانش یه دیکرجی چونه دوری و سبارت موضوع پیش گرجیا کل لاجان چیوی پیش اینی چند روزه که ولی تلفن آمه کرد ولی گوت ور سلیمانی جوار قهر کی دیتا بینن مش گوته درسته از چون سلیمانی روزا پاشتر من جوار قهر کی دیتن گوت من تو زانو که امید کتایی بادا و انش تقصیری دیگه منع کریه دبیتن امجی او ردوان بداین و هاری کار بین گواندا گوتنو که کتاب سی شهدا و هند لانه دیکریه درکی نویت داخلی هر دوکا کو برنامه که های کو پیشاندان السنور حولیر بکن میجو گوته درسته گوته جاو پیشاندانه جی هکر هات نکرن تو دی سرپرشتی لگه میجو گوته درسته گوته هر تشتکی کهوتا برکه هنگوجی وکو
اویت حکومی بن یعنی هر مصفا بیتن محطه کاره ببن یان هر تشتاق بید گوته دبید تدا بسوجن گوته پقینوا چیکن خلکی بدن کشتن گوته چتی تکرن گوته مهم کتاب سی شهدا یا المر راضی بید گوته چنگی تو زانه کو ما برای پاره کی ناو کتاب سی شهدا دادن ما مستفیدی نانده من نوید او ها کاریا بیت بریم پشتینگی چند روزه که او گرجا کل لاجان رویدای ولی تلفنام میکرد گوته من امری بو مهات الجوار و هرکی کو بس جاره علامه خلکی هاندن خلکی شار کنه جاری هنده پوست آبو که بس جاری نچت نودا روزای کی بی که او گرجا لاجان چی بی میش گوته درسته روزا پاشتر تلفنام میکرد گوته ما خلکی هاندا لسا جسری باستامه اوی چیت کو بو میسل گوته ما خلکی اینا آورده جوار آقای گوتی ما و هرکی تو جهر آورده سرپرشتی لیبکه گوت هکر تو نودا به خلق دهیت نودا مش گوت درسته چون من نودا اشتاکیم خلق هاد بی تقریبا 45 جحیل اگ بین هاته از چون من نودا ولا هند قنوات اعلامی لو هرد بین هاتن جمع آخود وقتی جمع آخوده مش گوت من خلق هاندا من ولی کری کو جحیل بین وقتی خلق خر هاته نزیک و مغربی تقریبا 5 جونی بلو دوره بی خلقی ما دست تقای کر مقره پارتی دموکراتی کردستان کر نوچای و پشتی هنگی قپان سود و پشتی هنگی مرکز شبابال کلکی سود و هنده کامیره سودن وقتی آخر سود هر کی جوار غای تلفنام کرده و ساعت ببیا حوتی مغرب وقتی تلفنام کرده گوتم ترکیه میش گوت ازت نام مظاهرات داد گوت نواره داری گوت آسایش په حسای کوت سرپرشتیا و مظاهرات کی مش گوت درسته ولی اسما هاد مداری گوت رکامی سر راوره و ورد تکری تو ورد کرکی کور سلیمانی مش گوت درسته چون کور رکامی سر ریک قپاد بی آسایش به حسابی کوم سرپرشتاله کری جار ریک هم قپاد کربین تایبت یا کلکی چید بو میسل وقتی من دیت کو قربالغه زوری ما هاد مگر دراشه و تر درهات ما 120 هاتم بو ریکا قوش دپای کو تر در درباز بش ما کرکی کو بش سلیمانی بس از قوش دپای درباز بیم آسایش اسوارد دستگیر کردم